reka nongere mbasuhuze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV mukurikirana wa eshatu akadomo bwiza akadomo com. Nitwa Niyobuhungiro David, nje mu kiganiro isanzwe ndi kumwe na Freddy. Kera nkiri umuhanzi wajyaga banyita wamamaye. Freddy wamamaye. None ahubwo ukomoje kuri ako kantu, hari akantu se waha abantu badukwikiye muri iki gitondo? Muri iki gitondo se kugira wumve uko umuntu yabyutse ijwi atariye n'amajya atari yaniteguye ugira ngo ryamanuka neza. Bivuze ngo ntabwo uri ready. Always mba ndi ready. Ariko kubera ko ndashaka kuzatungura nyine abakiriya na Meki yabemereye kuzabakorera ka live concert. Ariko yababwiye ko ngo bazamwishyura. Bazamuha ya studio. Hari umuntu ubyutse utubwira ngo turi muri korali muri newsroom ngo kubera ngo twambaye ibintu gusa. Kera babyitaga asambure, hari utuntu abana bajyaga bakina iyo babonaga umuntu abantu bambaye asambure. Twa tundi bajyanaga gukomezwa, bajyanaga kubatizwa kwa padiri. Cyane cyane wigeze bambara utwo bitaga Chicago agapira kandi kari nk'ikintu cy'imbogo ukuntu. Ndatsuzi ukimara kwigira hejuru wigeze wambara ibyo bitaga Wangler na 05. Ibyo urabizi? Shobora kuba nari imyaka gukurusha. Abakunzi bacu rero reka twongere tubasuhuze tubaha ikaze. Iki ni cya kiganiro nyine isanzure tubafitiye amakuru yaramutse abari menshi cyane. Rero mudutiza amatwi, mudutiza amaso, ubundi tunashimira abantu bacu bajya batwunganira. David twunganiye kuri cya kinyarwanda cy'ejo kijyanye n'uko imvura zitwa cyane cyane zikunda kugwa muri Kanama muri iki gihe cy'iki. Igihe cy'iki abantu benshi bakunda kubyita mu buryo butandukanye. Hari ababyita iki, abandi bakabyita icyanda, abandi bakabyita impeshyi. Ibyo byose ni ibinyarwanda bishobora gukoreshwa. Reka dushimire uyu witwa Jojo Kisangani, ni nawe wabitubwira atubwira ati Kisangani yitiranwa n'umujyi wa hariya hakurya. Bashoboka ko wenda yaba ariho aherereye. Akaba ariyo mpamvu yongeyeho Kisangani. Yavuze ko ngo imvura ya Kamena bayita impungiramirara. Impungiramirara ni ukuvuga ngo uzi impungiramirara icyo biba bisobanuye. Ni ukuvuga ngo urabona ko wakundi nishobora kuba utarabaye mu cyaro, ko wakundi bafata amasaka aba yeze bakayatema. Bamara kuyatema mbere yo kugira ngo bayagese babyita kugesa, bayace barabanza bakayarambika mu murima aho baba barayahinze, hanyuma hashire iminsi bakagira gute bakamenya babyita kuyagesa. Ikinyarwanda nanjye banza Kinshasa turagushimiye. Ati ya Nyakanga bayita insindagira bigega, Kanama impangukano, Nzeri umuhindo, Ukwakira inkaza bigunda. Reka tumushimire turagushimiye Kinshasa. Reka tumushimire dutangirane n'amakuru uyu munsi dufite, aho turi buze kugaruka ku mavugurura akomeje kuba mu gisirikare cy'u Rwanda. Ikiri kuvuga ngo nuko Perezida Kagame yirukanye bamwe mu basirikare barimo ba General Aloys Muganga ndetse na Francis Mutigara. Turibuze kwigarukaho iyi nkuru kuki bibaye, turibuze kubigarukaho. Ikindi turibuze kugaruka ku nkuru mu gihugu cy'u Burundi, naho turibuze kuza kujyayo aho ishyaka rya Gato Rwasa riri mu bibazo niba ariko nabyita. Hanyuma tuze kongera tugaruke kuri dosiye ya Biserel ushinjwa gukorana n'u Rwanda. Dosiye yarabuze. Hanyuma tuze kongera tujye nanone turagaruka mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, aho Tshisekedi hari ibyegera bya Tshisekedi bigiye gushira mu nyururu bizira M23. Tubuze kubagarukaho bose uko abantu bose bamaze gutabwa muri yombi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazira kuba bashinjwa cyangwa se bakekwa kugira uruhare mu mikoranire n'u Rwanda. Reka tubahe ikaze cyane. Reka duhere mu Rwanda, aho Perezida Kagame yirukanye muri RDF ba General Aloys Muganga na Francis Mutiganda. Ibi ngibi bibaye nyuma y'amavugurura yabaye mu
muri iyi minsi aho hari bamwe mu basirikare bakuru bahawe imirimo abandi bagasezererwa kuko ntabwo hegeze hamenyekana wenda izindi nshingano bashyizwemo. Hano baragira bati Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yazirukanyemo abarimo Major General Aloys Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda. General Muganga yakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda irimo kuba umuyobozi w'ishuri rya gisirikare ry'Igako ndetse no kuba umugaba mukuru w'inkeragutabara, ubwo muri 2018 yahabwaga izi nshingano asimbuye General Fred Ibingira. Mugenzi we Mutiganda nawe arazwi cyane kuko yigeze kuba umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu n'umutekano mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza NISS. Iyirukanwa ry'aba bombi ryemejwe n'ingabo z'u Rwanda mu itangazo ubuyobozi bwazo bwasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Kamena 2023. Iri tangazo rivuga ko aba bajenerali bombi birukanwe bari kumwe n'abandi basirikare 14 bo ku rwego rw'abaofisiye. RDF ntiyigeze itangaza amakosa baba baheruka gukora yatumye umugaba w'ikirenga w'ingabo abirukana. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda rivuga kandi ko usibye abasirikare birukanwe hari n'abandi mu cyiciro cy'abasirikare bato 116 Perezida Kagame yategetse ko nabo birukanwa, abandi 112 yemeza ko amasezerano yabo y'akazi aseswa. Aba basirikare birukanwe nyuma y'amasaha make Perezida Paul Kagame akoze impinduka zikomeye mu buyobozi bukuru bw'ingabo, nk'uko ejo twabigarutseho mu kiganiro cya Isanzure ku munsi w'ejo twabivuzeho. Aho harimo abazamuwe mu nshingano barimo Lieutenant General Mubaraka Muganga, hariho n'abahinduriwe inshingano ari Mariza Munda wari umuyobozi wa gereza ya gereza ya Nyarugenge. Yego, yarashinzwe urwego rw'amagereza. Urwego rw'amagereza, yes, merci. Ubwo abarimo Mubaraka Muganga, Lieutenant General. Hari ukuntu njya nkunda kumwitiranya n'umugenero Lieutenant General. Uribuka ko mbere yari umuyobozi wa PLFC, hanyuma aza guca amarenga yuko inshingano afite ziremereye cyane. Harashize iminsi yes, ko afite inshingano ziremereye. Urumva rero kuba wenda wamuganiye yana yabaye umugaba mukuru, urumva nazo ni izindi nshingano ziremereye. Yari afite ishingiro ry'uko kuyobora APR n'izindi nshingano, urumva nabyo ni ibintu nyine wumva ko biremereye. Ni ibintu biremereye kuba wabihuza ukabifatanya. Ubwo rero n'aba ngaba tugarutse kuri aba birukanwe ntabwo bingeze hatangazwa impamvu birukanwe. Biragoye cyane akenshi ku bintu bijyanye n'umutekano, abantu benshi bakunda kuvanwa mu nshingano, ntabwo biba byoroshye kuba bavuga ngo kanaka yakoze ibi ngibi. Oya, cyane cyane ko buriya sindi umuhanga mu bya gisirikare, ariko n'ubundi ushize mu gaciro ntabwo sintekereza wa mugani ko kugira gutya ngo utangaze wenda ngo ababazize iki, cyane cyane ko ari mu bijyanye n'umutekano, nabyo ntekereza ko biba bifite impamvu n'ubundi biba bifite. Ariko haracyari kare birashoboka ko bishobora no gutangazwa, ko byanatangazwa, ariko nanone wa mugani mu gihe bitari ngombwa ko bitangazwa. Ese kuri wowe wumva byari bikwiye yuko byatangazwa? Hoya, byaterwa n'impamvu. Hari ahantu henshi cyane mu tuzi usanga abakozi bamwe birukanwa mu mirimo, ba nyiri kampani cyangwa se ba nyiri icyo kigo bakasa n'abagaragaza wenda bavuga bati wenda birukanye kubera amakosa ya naye. Hari ukuntu bakunda kuvuga ngo kanaka ngo yirukanwe ku mirimo ye kubera impamvu zikomeye, bakongeraho ngo zikomeye. Wenda hari igihe ushobora kubitangaza wenda mu gihe bidafite icyo bibangamira,
cyangwa se ntubitangaze wenda bitewe n'uko hari ikintu bishobora kujya kubangamira. Reka dukomeze ku yandi makuru. Ubwo twajya mu Burundi twigira mu gihugu hamwe n'andi makuru yose, ariko tutirengagije ko hari n'abandi baseshejwe amasezerano. Aba basheshejwe amasezerano bijya bibaho ko kontara y'akazi irarangira. Hari igihe umukoresha wawe ashobora kubona nta mpamvu yo kuba mwagumya gukorana bitewe n'umusaruro. Hari impamvu runaka, ushobora kuba udatanga umusaruro. Yes, ibyo nabyo birashoboka. Kuvuga ati amasezerano twagiranye n'ubundi tuyasubiremo, cyangwa se wenda akakwirukana amasezerano akarangira cyangwa agaseswa bitewe n'uko wenda hari wenda wa mugani ibyo wamugombaga tutamuhaye. Birashoboka, ni impamvu nyinshi cyane. Ikindi nanone ni uko Perezida Kagame yazamuye mu ntera abapolisi barenga 4,000 barimo ba komiseri. Akaba ari inkuru nayo ibyutse ivugwa muri kino gitondo, inkuru iri no kuri bwiza.com. Ahangaha batubwira yuko Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'inzego z'umutekano z'u Rwanda yazamuye mu ntera abapolisi barenga 4,000 barimo ba komiseri, ofisiye bakuru, abato n'abapolisi basanzwe. Mu ijoro ryakeye nibwo umukuru w'igihugu yazamuye mu ntera abapolisi, byari nyuma yuko inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 2 tariki ya 6 Kamena yemeje iteka rya perezida rizamura mu ntera ba komiseri, ba ofisiye bakuru na ofisiye bato ba polisi y'u Rwanda. Iyi nama kandi yemeje iteka rya minisitiri rizamura mu ntera ba su ofisiye n'abapolisi bato ba polisi y'u Rwanda. Mu bazamuwe mu ntera harimo 2 bahawe ipeti rya Commissioner of Police CP, bavuye ku ipeti rya ASP. Aba ni Yahaya Mugabo Kunuga wahoze ayobora ikipe y'umupira w'amaguru ya Police FC, cyo kimwe na Feri Bahizi Rutagerura ushinzwe ibikorwa bya polisi mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo mu bizwi nka UNMISS. Abapolisi 7 kandi bavanywe ku ipeti rya CSP na bagirwa ba ACP. Abo ni Francis Muheto ukuriye polisi mu ntara y'Amajyaruguru, Auguste Karakuradu Pagase, Tom Gasana, Silas Karekezi, Kazungu Celestin, Augustin Ntaganira na Jean Pierre Joga. Muri rusange abapolisi benshi bazamuwe n'abavuye ku ipeti rya Sergeant bajya kuri Senior Sergeant, bangana na 1,607. Abapolisi 392 bahawe ipeti rya Chief Sergeant, naho 329 bahabwa irya Chief Inspector of Police cyangwa se CIP. Urumva ni amavugurura abaye mu buryo bwihuse cyane. Utekereza iki kuri aya mavugurura abaye mu gihe kitarenze iminsi 3? Hari inama y'abaminisitiri yateranye mu ijoro ryakeye, hari impinduka zakozwe imbere yaho. Ariko ibi bijya bibaho n'ubundi, bijya bibaho yuko umukuru w'igihugu ashobora gukora amavugurura runaka bigendeye nyine uko ni n'amategeko nyine yabimwemerera. Itegeko nshinga ribimuhera ububasha. Rimwemerera. So rero mbona ko ari ikintu n'ubundi kiba gikuyaba yarebye nyine mu bubasha bwe n'ubushobozi bwe, akabikora, kandi biba ari ibintu n'ubundi biba bifite inyungu ku gihugu. Reka tuve kuri iyo nkuru, ndumva twayivaho tukajya ku zindi nkuru zo mu Burundi. Izi nkuru n'ubundi ni akagaruka, abakunzi bacu bajye banasoma Bwiza. Izi nkuru zose ziba ziriho ndetse n'andi tuba twabakusanyije hirya no hino. Reka tujye mu Burundi aho leta yahagaritse ibikorwa byose by'ishyaka SNL rya Agathon Rwasa. Agathon Rwasa nawe ntago aba yoroshye, ni wa muntu uhora fighting agira gute, ariko kugira ngo ishyaka rye rigire gute ngo riganze. Ni mu gihe rero ubu ngubu nyine bitamworoheye kuko ishyaka rye ryahagaritswe. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ishyaka ryakunze kumvikanamo amakimbirane mu minsi ishize, imvururu za bamwe mu barigize. Rero leta y'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwafashe umwanzuro kurihagarika. Ariko nanone ushobora kwibaza, ese ishyaka riri ku butegetsi rifite uburenganzira bwo guhagarika irindi shyaka imiyoborere yaryo? Ntekereza ko
atari sinzi ko bishoboka ntabwo bishoboka kuko hari sitati n'ubundi igenga amashyaka ntekereza ko ishyaka riri ku butegetsi atari ryo riba rifite rifata iya mbere mu guhagarika irindi kandi noneho ikindi byongeye ntibavuga rumwe baravuga ntabwo tuvuga rumwe n'ubutegetsi bwanyu noneho abantu batavuga nabo rumwe nibo baje noneho kubafasha bati ishyaka ryanyu rikwiye kuyoborwa gutya so wagira ukivuga kugira ngo leta y'u Burundi ariko hagati aho yarihagaritse nubwo ni ukuyihagarika by'agateganyo ntabwo ari ukurihagarika n'ubundi burundu ariko agateganyo kavamo na burundu ariko mu gihe hano bavuze by'agateganyo ugomba agateganyo ni ukuvuga ngo nta gihe kiri constant kizwi ni ukuvuga ngo birashoboka ko bazagira gutya ako gateganyo kuko ni agateganyo hano baravuga ngo leta y'u Burundi yahagaritse by'agateganyo ibikorwa byose by'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu kubera akavuyo n'umwiryane umaze iminsi urivugwamo. Icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'iri shyaka cyafashwe na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Burundi mbere yo kukimenyesha umunyapolitiki Agathon Rwasa uriyobora. Mwibaruwa yandikiye kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 Kamena 2023 Minisitiri Martin Ninteretse yabwiye Rwasa ko ibikorwa byose by'ishyaka bitegurwa n'inzego zose zashyizweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko bihagaritswe mu gihugu cyose kugeza igihe ibisabwa byose bizashyirirwa mu bikorwa. Yavuze kandi ko kiriya cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwirinda ko mu ishyaka CNL kwadukamo imvururu. Yunzemo ati inama zishobora gukorwa ni izaba zigamije gushakira igisubizo umwuka mubi uri mu ishyaka ryanyu ariko nabwo zikabanza gutangirwa uruhushya n'inzego zibishinzwe. CNL imaze igihe ivugwamo umwuka mubi nyuma y'inteko rusange Agathon Rwasa yatumijeho mu minsi ishize bikitwa ko yatumijeho mu buryo butemewe n'amategeko bijyanye no kuba hari bamwe mu banyamuryango ba ririya shyaka bavuga ko hari ingingo yirengagije. Rwasa ku ruhande rwe avuga ko ibivugwa na Minisiteri y'umutekano w'imbere mu Burundi nta shingiro bifite bijyanye no kuba amaterana yose yabaye hisunzwe amategeko y'ishyaka ndetse akaba yananitabiriwe n'agatsiko kabo bahoze bayoborana ririya shyaka batakivuga rumwe. Ni ukuvuga rero ko Agathon Rwasa we yabyamaganiye kure aravuga ati n'ikimenyimenyi yuko amakoraniro yose cyangwa se inama twagiye dukora zikurikije amategeko nuko nabo twakoranaga tutakivuga rumwe bagira gute bitabiriye inama twakoze. Nuko nguko Agathon Rwasa bibona gusa ariko umenye yuko minisiteri ifite amashyaka buri mu nshingano zayo ibifite uburenganzira bwose busesuye bwo kuba yahagarika igishobora kukuzanamo amacakubiri mu mashyaka kuko niyo iba iyareberera. Ni ryo riba ribibona. Ikindi za ngaruka wamugani zanavuka muri rya shyaka ni za ngaruka zishobora kwafectinga igihugu cyose kandi mu gihe bari ku butegetsi nibo babibazwa cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi niryo byagerwaho cyane n'izo ngaruka z'ibyo bikorwa by'ayo mashyaka. Ni mu gihugu cy'u Burundi nyine hakunze kumvikana imvurura kenshi z'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Urabyibuka muri 2015 muri cya kiringo cya gatatu cya nyakwigendera Petero Nkurunziza ari nacyo cyateye ahanini amakimbirane cyangwa se umwuka mubi watangiye kuvugwa mu Burundi uhereye icyo gihe kugeza ku buyobozi bwa Ndayishimiye ari bwo wenda twavuga ko hajemo agahenge
uribuka ko yagize uruhare mu gushishikariza impunzi z'abarundi ziri i Mahama gutaha zigasubira mu Burundi. Mbese kugeza ubu ngubu n'umwe mu baperezida bayoboye Burundi bagize icyo bakora barimo kubyutsa umubano n'ibindi bihugu. Icyo gihe rero ndabyibuka 2015 uruhuririkane rw'amashyaka rwagize gute rwasize nk'aho hazamo akaduruvayi. Hajemo akaduruvayi, abantu benshi baricwa kuko n'ibintu twagarutse mu makuru mu minsi ishize aho bivuga yuko kuva icyo gihe kugera ubu ngubu hamaze gupfa abantu 440 baguye mu bikorwa nyine by'imvururu zavutse, ndetse na nyuma yaho harimo abagiye bicwa n'ubutegetsi mu Burundi cyangwa se yaba ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza ndetse n'ubwa Evariste Ndayishimiye. Ikindi twari twagarutseho nuko harimo n'abantu benshi bagiye bashimutwa, bamwe baburirwa irengero, abandi baricwa, barahohoterwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero akenshi usanga muri Afurika kuba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo wenda uko twumva wenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa i Burayi n'aba Republika cyangwa mu bihugu by'Uburayi, abatavuga rumwe rwose bagira gutya ugasanga banicaye no ku gatebe kamwe kandi batavuga rumwe, bakaganira uburyo ki igihugu cyabo bagiteza imbere. Ariko uzasanga muri Afurika usanga usibye ko no muri Afurika nabibonye, hari aho usanga rwose nko mu nteko ishinga amategeko usanga batimbagurana. Asibye ko gutimbagurana n'ubundi atari umuco nko muri South Africa mu nteko ishinga amategeko bajya barwana, bagira gutyo. Se buriya nanone dukomeza ibitekerezo, dukomurusyo dukomeye n'ingasire biriya bintu byo gutimbagurana mu nteko, ubundi nibyo bishobora kumvisinga umugenzi wawe mutavuga rumwe ko ari cyo gisubizo cyo kugira ngo akwemeze byanze bikunze. Wenda ntabwo byaba ari cyo gisubizo ku buryo mu gihe mutari kubasha kumvikana, ariko no hakurya mu baturanyi Bugande bajya bafatana mu mashati. Ariko nanone urebye hari igihe birashoboka ko mudashobora kumvikana ku bitekerezo, ariko nanone ntago kujya muri box ibyo bishobora hari uburyo bashobora gukoresha mu buryo buri diplomatique kandi ibintu bikagenda bakaganira bakumvikana. Niyo mpamvu rero natwe tubigarutseho tuvuga tuti ubundi hakabaye hariho kumvikana, ntihajyeho ntibigaragare yuko mu gihe mutavuga rumwe ari amashyaka wenda atavuga rumwe ari ubwanzi, ahubwo ni ugushakira ibisubizo ibibazo biri mu gihugu kuko akenshi usanga bano bantu bavuga yuko they are against to the government cyangwa se bari opposer. Ariko nanone hari abitwikira nanone dukomeye n'ingasi, hariho nk'agatsiko kitwikira wenda kakajya nko muri iryo shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, bagasa nkaho bashaka nko nabyita gute, nko kwigomeka, bakumva yuko wa murongo igihugu cyashyizeho badashobora kuwukurikiza. Aho ngaho ni ikindi kibazo nanone gikomeye cyane. Nanone nyine ni uburyo bwiza wenda nanone iyo ufite aba opposer ibyo bigaragaza yuko ukora bigwana ibitekerezo cyane. Buriya nanone nubona umuntu ugushima nyine ntihabure nyine ushobora kukritika nanone wenda ngo wenda ase nkaho akubwira ati ibi ntabwo bigenda neza, nanone ntabwo wavuga uti ndatengama 100%. Reka tujye kuri dosiye y'uwitwa Biserere. Dosiye yabuze ngo yaburiwe irengero, namwe mu makuru akomeje kugarukwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twari tuvuye kuri nkuru yo mu Burundi. Ahangaha rero ikiri kuvuga nuko muri Kongo dosiye ya Biserere ushinzwe gukorana n'u Rwanda yabuze. Reka duhere ku nkuru ya Biserere mbere yuko tujya kuri bamwe mu byegera bikomeye. No muri ibyo byegera naho arimo yego, ariko reka tubanze bamugani tuyirebe kuri iyi dosiye y'uwitwa Biserere. Urukiko rw'ubujurire rwa Kinshasa rwabuze dosiye ya Fortuna Biserere ushinjwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana n'u Rwanda. Radio Okapi yatangaje ko dosiye ya Biserere wabaye umujyanama wihariye wa Perezida Felix Tshisekedi
yabuze mu bubiko dosiye ye mu bubiko nyine bw'urukiko kuri uyu wa 6 Kamena umwaka 2023 ubwo ni ku munsi w'ejo nibwo dosiye yabuze. Urukiko rwahise rufata umwanzuro wo gusubika urubanza rukazasubukurwa ari uko iyo dosiye yabonetse. Biserere yirukanwe ku mwanya w'ubujyanama wa Tshisekedi muri Mutarama umwaka 2023 atabwa muri yombi ashinjwa gukorana n'inzego z'iperereza z'u Rwanda. Yirukanwa rye nitabwa muri yombi ryakurikira ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Alain Foka wa RFI ubwo ni Radio France Internationale aho yamubwiye ko mbere y'uko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishwana byari byarumvikanye ko bizafatanya kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro hagati y'ibihugu byombi. Akaba nyine iyi dosiye rero yaburiwe irengero, ni ukuvuga none se ubu ngubu nikomeza kubura burundu bizagenda haguma muri gereza nyine. Ubwo ni ukuvuga mbese ubwo yaba ari burundu iri indirect, ubwo azaguma muri gereza paka dosiye yibonetse. Ubwo nigujya kubura hari n'igishobora kuri kamara y'imyaka 5 bavuga ko bakirimo kwishaka. Ntibashobora none se buriya nta gihite itegeko riteganya iyo dosiye ibuze yuko umuntu yarekurwa se yuko yarekurwa cyangwa hagakorwa indi. Birashoboka icyakorwa ubwo ngubwo dosiye ibuze kuko hari ibyaha byabanje gutangarizwa mu itangazamakuru byabwiwe abaturage ashinjwa, bivuze ngo bakongera bagakusanya ibimenyetso byamara kuboneka akagaruka mu rubanza. Ariko nanone ubwo niko iminsi iba yicuma. Hanyuma uyu yagiye ashinjwa nyine gukorana n'u Rwanda bya hafi, turaza no kubigarukaho ku yindi dosiye y'ibindi byegera bya Tshisekedi birimo ngo gushira mu munyururu cyangwa se bizira M23 n'u Rwanda. Reka bari nayo nkuru tujyaho, reka duhite tuyijyaho tuyigendere rimwe, ubwo iyi tuyijyanire rimwe n'iyo ngiyo. Hanyuma dukomeze turebe ukuntu eske aba bantu barimo gutabwa muri yombi koko bifite ishingiro ibyo bavuga, ibyo impamvu ituma bafungwa cyangwa se batabwa muri yombi ifite ishingiro. Reka tubirebeho. Hakaba hamaze gutabwa muri yombi abantu benshi cyane batandukanye, aho muri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ashobora kuba atakigoheka niko hano bavuga, aho ahangaha babishingira nyuma y'uko umutekano atari mwiza. Reka tujye kuri iyi dosiye aho ibyegera cyangwa se inshuti nyinshi za Tshisekedi zikomeje inkoramutima za Tshisekedi zikomeje gushira mu munyururu. Ahangaha barabishingiraho yuko nyuma y'uko havutse umwuka mubi hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ibi ngibi byatumye ibintu bitamworohera. Ntibyamworoheye kuko hari benshi cyane babigendeyemo batabwa muri yombi, aho bashinjwa kugira uruhare mu guhungabanya umutekano wa Kongo ndetse bagashinjwa kuba bakorana n'u Rwanda. Bintu nyine byagize ingaruka zikomeye ku bantu benshi cyane batandukanye muri Kongo, cyane cyane by'umwihariko ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Benshi barahohotewe. Hari abantu tugiye kugarukaho bamaze gutabwa muri yombi, harimo uwitwa François Beya. Uyu nguyu akaba ari we watawe muri yombi ku ikubitiro. François Beya wabaye umujyanama wihariye mu by'umutekano wa Perezida Tshisekedi niwe wabimburiye abandi mu gutabwa muri yombi muri Gashyantare 2022 ashinjwa ibyaha bijyanye no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu mugabo yari umwizerwa, akaba umwe mu bantu bakomeye kandi bari batinyitse mu nzego z'umutekano kuko yazikozemo imyaka isaga 40 guhera mu gihe cya Mobutu Sese Seko. Urumva umwe mu bantu bakomeye cyane muri politiki ya Kongo cyane. No kuvuga ngo n'umuntu uzi Kongo iby'umutekano byose byanze bikunze yarabifite ahangaha mu kiganza cye. Urumva umuntu ukoze ku butegetsi cyangwa se mu by'umutekano imyaka 40,
urumva n'umuntu uba ufite inararibonye. aha ngaha batubwira yuko ku butegetsi bwa Joseph Kabila yayoboye inzego zikomeye zirimo urw'ubutasi kubera imbaraga n'ubuhanga bwe. Tshisekedi yamugumishije mu byegera bye bya hafi dore ko banakomoka mu ntara imwe ya Kasai. Beya kandi yagize uruhare runini mu kubyutsa umubano mwiza wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ubwo Tshisekedi yari amaze kujya ku butegetsi, ni umwe mu bayobozi bazaga kenshi mu Rwanda ayoboye itsinda ry'intumwa za Kongo zabaga zije i Kigali. Ibyaha yashinjwe amaze gutabwa muri yombi harimo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi wari wagiye muri Addis Abeba muri Ethiopia. Icyakora ntiherekanwa ibimenyetso simusiga byerekana ko yari agiye guhirika ubutegetsi, dore ko n'abandi bantu mu butegetsi bwa Tshisekedi bavuga ko bari bagiye kumufasha. Ikizwi nuko Beya yafashwe mu gihe imirwano ya M23 yari ikomeye mu burasirazuba bw'igihugu, akaba umuntu kandi wakoranye na Perezida Joseph Kabila ku buryo bikekwa ko Tshisekedi ashobora kuba yarikangaga ko imbaraga Beya afite mu nzego z'umutekano yazifashisha nyine akaba amurwanya. Urubanza rwa Beya rwarahwekereye nyuma yo kurekurwa by'agateganyo muri Kanama umwaka ushize ngo ajye kwivuza mu Bufaransa. Icyakora ifatwa rye ryasize rikangaranyije benshi mu butegetsi, bakagenda bikandagira ko isaha n'isaha bamukurikira. Uwundi wavuzwe cyane watawe muri yombi yitwa Lieutenant General Philemon Yav, ashinjwa kugabiza M23 mu mujyi wa Goma. Uyu nawe ni umusirikare ukomeye muri gisirikare cya FARDC. Uyu nguyu nawe ngo yagabije umutwe wa M23. Ni ukuvuga ngo mbese mu gihe yagize uruhare kugira ngo umujyi wa Goma M23 ise nkaho yufata, ubwo ni ukuvuga mbese hano ashinjwa ko ubwo yaba yaragambanye mbese mu yandi magambo. Aha ngaha tubwira ko Lieutenant General Philemon Yav ni umwe mu bandi bizerwa mu ngabo za Congo FARDC watawe muri yombi ashinjwa ubugambanyi. Yav uvuka muri Katanga, ni umwe mu basirikare bakuru bari bafite ubunararibonye mu bijyanye n'intambara, dore ko yarwaniye mu burasirazuba bwa Congo guhera mu myaka y'1996 ubwo yari mu nyeshyamba za AFDL zakuye ku butegetsi Mobutu Sese Seko. Yav yayoboye ingabo mu bice bitandukanye mu gihe cya Kabila, ari nabyo byamuhaye gukomeza kuba umutoni ubwo Tshisekedi yari amaze gufata ubutegetsi mu mwaka wa 2019. Angaha yatawe muri yombi muri Nzeri umwaka ushize mu mwaka wa 2022, ubwo yari amaze amezi 3 ahawe kwibura diviziyo ya 3 y'ingabo za Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ari nayo ishinzwe izindi ntara zirimo Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Hano komeza bajya bati mu nshingano z'ingenzi yari yarahawe harimo kurwanya umutwe wa M23, nyamara Perezida Tshisekedi yamushinje gukorana n'u Rwanda ngo uwo mutwe ufata umujyi wa Goma. Mu itangazamakuru Tshisekedi yavuze ko inzego z'ubutasi zavumbuye ko u Rwanda rwamwifashishije ngo abuze abandi basirikare kurwana, bityo umutwe wa M23 ufate umujyi wa Goma. Undi nanone twagarutseho yitwa uyu Depite Mwangacucu, ashinjwa kugurira M23 imbunda. Uyu nguyu twamugarutseho no mu makuru yo ku munsi w'ejo, aho nawe yashinjwaga ko babonye imbunda mu birombe bye afite za Masisi, kandi ikindi akaba yarahawe akaba ashinjwa kugira intwaro z'intambara, ariko we akavuga yuko ari leta yazimuhaye, yakabaye rero nta kintu imushinja kuko ntabwo ari we wazize gute wazihaye. Uyu rero ashinjwa nawe kugira gute gukorana n'u Rwanda no gufasha M23, ariko we mu byo yatangaje yavuze yuko yabaye umwe mu barwanya M23. Ni gute yabaye umwe mu barwanya M23 hanyuma leta ahubwo ikagaruka ikamushinja kugira gute gukorana nayo? Hanyuma bikavugwa ko mu bindi leta cyangwa se leta ya Tshisekedi yabimushinja, harimo nuko impamvu y'intandaro yabyo uko ari no mu bakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda.
hari undi witwa Salomon Kalonda nawe ni umwe mu bandi bantu batawe muri yombi. Uyu nguyu akaba ari ikigera cya Moise Katumbi. Uyu nawe azira kuba nawe ngo afite ihuriro no kuba yakorana n'u Rwanda cyangwa se n'umutwe wa M23. Uyu nguyu hano baratubwira ngo urugendo rwo kwikiza abakekwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi mu cyumweru gishize rwakomeje kuri Salomon Kalonda, umujyanama wihariye wa Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kalonda yafatiwe ku kibuga cy'indege ku itariki 30 Gicurasi ubwo yiteguraga kujyana na shebuja Katumbi mu mujyi wa Lubumbashi. Mu byashinjwa byashyizwe hanze kuri uyu wa mbere harimo gushaka guhirika ubutegetsi afatanyije n'u Rwanda ndetse na M23. Uburyo yari kubigeraho nta mwanya w'ubutegetsi afite muri leta ntabwo byo byatangajwe. Urumva ni ikindi kintu ahangaha nanone ni ikindi kibazo, ni gute umuntu udafite umwanya wa mugani muri leta ashinzwe gushaka guhirika ubutegetsi yahera hehe kereka niba ari ukuvuga ko wenda ashobora gufatanya wa mugani n'imitwe ishobora kubirwanya leta ya Kongo. Ariko nanone wenda bishobora kugira ishingiro niba bavuga ngo akorana na M23. Ikindi cyaha Kalonda ashinjwa harimo ngo gutunga nawe imbunda mu buryo butemewe. Iki nacyo kikaza gisa nk'icyaha Mwangacucu nawe ashinjwa n'ubundi. Ibi byose rero icyo bihurizaho mu kuba abata muri yombi ni uburyo bwo gushaka ngo kuburizamo amatora ateganyijwe muri uyu mwaka kugira ngo amatora burizwemo yiyongeze indi manda ubwo ni Felix Tshisekedi. Birashoboka cyane kuko ukurikije situation y'uburyo cy'ibintu byifashe muri Kongo harimo zagarazagara ntawatinya kubivuga. Reka dusoreze ahangaha dushimira abantu ku munsi w'ejo badukurikiye. Ejo twabwiye ngo mujye mwandika muri comment kugira ngo tubone ko tubasuhuza. Ni byiza cyane, biradufasha kandi bitwereka ko tuba turi kumwe kandi muraba agaciro gufata umwanya wawe ugakurikira Bwiza TV ndetse ugafata n'umwanya ugasoma @bwiza.com. Mudahari ntitwaba duhari, murabizi. Bahari turahari cyane rwose, ni mwe mutuma tuba turi ahangaha kandi n'ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye, turabishima cyane. N'inyunganizi bashaka kutubwira bati hari iki cyo mugomba kongeramo byose, kubera ko byose ni mwebwe tubikorera. So rero bakoze kubana natwe. Reka dushimire uwitwa Chris, uwitwa Joyeuse mu Mararungu, dushimire Ngabo Ibrahim, Jojo Kisangani Kanongere mushimire, uwitwa Ariete Rudatsikira, ni Heritier Rudatsikira, hari uwitwa Tanijo, hari Jean Tuyishime official turamusuje, uwitwa Mugisha turamusuje cyane, Marie Goletti. Nawe hari abandi wenda ushobora kuba wasuhuza kugira ngo dusoreze ahangaha. Hari abantu bacu bakadasohoka ntajya nanirwa gusuhuza nanone. Umuntu bita BNDM, hari n'umushiti wacu Dieudonné nawe turamushuje cyane. Chris Jane ni umuntu wacu. Hari na wundi Mpatsi Bihugu nawe twabuze. Mpatsi Bihugu ni karibu turagukumbuye. N'abandi benshi cyane nabo ndabashuje, n'abandi bashyashya bari buze gukora subscribe nabo ni kazi. So kiganiro nakagaruka rero David. Kiganiro nakagaruka, reka tubashimiye mwese kubwo kwitanga mugafata umwanya wanyu mugakurikirana ikiganiro Isanzure. Nitwa Niyongira David, nanjye ni Fred. Ikiganiro Isanzure cyo ni buri munsi buri gitondo. Mwawe kazi. Bye bye.